Jadinya sekarang aku pengen mainan game, yaitu namanya Pet Cake Shop. Oke. Wow, nih dia. Aku namanya ini ya guys. Buka saja. Ini namanya Novitria Shop. Nama shopnya Love Dakesa. Oke, langsung aja. Kita bye. Hey. Kau yang begitu kuat menghadapi hidup ini. Okay. First, please get more cakes ready before the guests arrive. Hey, did you notice the tips? Please mix the flour as required. Okay. Bilang meong. Meong, bilang meong. Bravo! Perfect timing. Masakanku sudah jadi. Wow, digigit. Kita bikin kue lagi yuk. Thank you. See you. Oh my, dia sudah. Kita bikin lagi kue. Let's try our best to decorate the cake. Sekarang lagi belum pasang. Kita kasih bunga dan sudah. Kuenya sudah jadi. Wow. Thank you. Kita rasanya enak ya. Ooh. Kita 1, 2, 1 coklat, 3 strawberry. See you next time. Sampai kita waktunya sampai 18 See you next time. menit. Oh, ada yang sudah tinggal 1. Oke, kita masak lagi nih. Kita masak, dimasak, digoreng, nggak jelas. Kita kurangnya apa ya? Oke. Lagi kekurangan. Wow, udah 18 menit guys. Oh, kita ada lagi kekurangannya. Ini. Bravo! Perfect timing. Phew. Your helper was quite busy for the whole day and got very dirty. Please help clean it up. I like bubble. I like bubble. Tawa. Wah.
gak kedapetan, ada 2. Oke. Oke guys, video aku segini dulu. Kalian download ya, seru banget ini Pet Cake Shop. Kalian harus buka Pet Cake Shop. Oke, for watching, jangan lupa like, subscribe, comment, see you next time. Bye.